obzirom da smo morali pričekati da oni provjere naše osobne iskaznice, kako mi to mislimo sa osobnima otići u Gruziju, sad autobus samo za nas, evo, sad ćemo te... Dobar dan, evo nas u Đorđiji, nekad se to zvala Gruzija. Upravo smo izašli iz aviona, na aerodromu smo kupili odmah i ovu karticu. Ta kartica nam služi za ulazak u autobus. Autobus, evo to je stanica. Autobus će nas odvesti za 1 lari, što znači to je nekakvih 32-3 centa, čak 30 centa, će nas odvesti do centra grada. Mogli smo uzeti i taksi bi nas došao negdje oko 30 eura. Sad smo na Lermontovoj ulici, jako lijepe fasade. Doduše, ovo je rijetko. Ovo je valjda jedini uređeni trg u cijelom Tbilisiju. Evo, samo kaj sam provjel ovo. Prošli smo jednu ulicu dalje i iza mene je baš pravi primjer Tbilisija. Puno ovakvih zgrada ima, koje su, ne do Bog, da bude potres 2 stupnja. Da, pogledaj ovu krama, evo. Još jedan primjer Tbilisiju, kako se razvodi plin po kućama. Evo ovako. I ovo gore. Idem širovat. Pogledam pogled napred. Historijski je fenomenalno, ali čini mi se da je malo opasno tu uopće hodati. Da se zgrada ne zruši na glavu. Ili kakvi balkon. Ili nešto tu, nešto pokušavaju pa potpornje rade, da se to sve ne zruši. A žica, naravno, to ni ne znaš kaj. Tu ljudi žive. A gledaj, to sve samo kaj se ne sruši. A onda nas maltretiraju za građevinsku dozvolu. Isuse, gledaj. Wow. I onda nasuprot, evo jedna, koja je, eto vidiš, obnovljena, ovo, ono. Gle, stubište, drveno, lijepo. Naravno, nalazimo se među 1000 turista, jel? Jer je ovo poznato turističko i turista ima milijarde, ne? I ovdje se nalazi najmanji sat u Europi, tako kažu da je ovo najmanji sat u Europi. Evo, vidite? Evo, tu je.
Evo nas u najslavnijem parku cijele Đorđije ili cijele Gruzije, a to je takozvani Reich Park. To je turistička meka. 18.6. temperatura je 34 stupnjeva u 2 popodne. Ajmo dalje.